بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلمانا ديام عائشة رضي الله عنها شبيخنبري ما برسيا قلت يا رسول الله قوز بقهم شفا ليلة القدر از کی جان دعای بخوینم، کی جان دعا بخیره. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم اجدیام عایشه را گوتیه و دعای بخوینه. اللهم يعني يا ربي إنك عفو تعفو كري تحب العفو تحج عفوتك فاعف عني معفو بك. چقا دعاك كن وچقا خوش. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا ربي تعفو كري تحج عفوتك يا ربي تمعفو بك. شخورة تخوازي بعربي تخوازي بكرمانجي دي شفا ليلة القدر دا چبكن شخورة في دعاية بخينن كنا أما معناه كورا، يعني يا ربي تعفو كري تحج عفوتك يا ربي تمعفو بك. وقت يقول هناك درو دوراتا هبن وتدعى بك أوجيقو بآمين بيجا يا ربي تعفو كري تحج عفوتك يا ربي ما تفدع عفو بك أوجي برا بآمين. چخا دعاك خوش چخا دعاك كن. هر کس کاری خو بعلمینه وینا نساده شفا ليلة القدر یک کاری هر کلی جیوه دعایش خورا بکه دعوة عفو مغفرتش خورا بکه. وجا شفا ليلة القدر دكنجي ديا كنجي شفا ليلة القدر يا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم دبي تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. دبي شفا ليلة القدر دده داويد بقرن، يعني ليلة القدر دده داويد يا تدي ما قلتبو أول رمضان رحمته نيفي مغفرته سونا ويجي آزاد كرناج آگري جهنمية. إنسان مسلمان گرک نبی ولا صادجه 27 ليلة القدر. پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم وقت قد بود ده داوید کت اعتکافه دچو جامعه و ده روز الجامعه دما او ده روز بعبادت درباست کرن. اما وقت قو عبادت نو دست پید که ام گرمن اما تصوناوه ده امسارن. مثل سر رمضان ده جامعه تجیبون وگا کم بونا د سوناوی د جی همن نامنن حلبوکی خیر رمضان د داویاوی د سوناوی د پشتی بیستوی. وجا ليلة القدر نسادجت 27 دیا هیت 21 دبی هیت 23 دبی هیت 25 دبی هیت 27 دبی. يعني پیغمبر ما گوتیا دروجه تک دیا، يعني تك مثلا 21 23 25 27 گوسه کشان بانه بلکه 29 يجبروا له إنسان مسلمان جرك الدهي داوي ديالندرميش بكش خورا ليلة القدر بكري شكو ليلة القدر شبكة زعف قيمة ليا شبكة زحف دياليا. خدي عز وجل سورتك قرآن نازل كريا دوي سورتي دا چج مرد بجي اما تبا اف سورت خونديگو قرآن خوندن و الپي مليل ميش کربن إلا اف سورت بهستنا و هر سال جي دو عزاد اف سورتي قوتن. خدي عز وجل دبي إنا أنزلناه في ليلة القدر دبي اف قرآن متشبه ليلة القدر دا نازل كريا. خدي عز وجل جلوح المحفوظ قرآن تف توبلجا آنية بيت العزة لوی دره هاتی آسیمان دنیای جوی دجی 23 سالا پیغمبر مرا نازل بویا. ایجا وقتی کو قرآن نازل بویا د شفا ليلة القدر دا نازل بویا. خدای عز وجل قیمتکی مزن دایا ليلة القدر.
خدای عز وجل دبی وما ادراک ما لیلة القدر دبی حبیب من پیغمبر من تشکوزانه لیلة القدر چیا خیره و چقاسها يعني فيها مشكوزان جو خديج مرة نقول بانا مشكوزاني بو ليلة القدر هو قاسب قيمة ليا خدي عز وجل بليلة القدر خير من 1000 شهر شفا ليلة القدر جهزار مهيب خير ترى پیغمبر صلى الله عليه وسلم وقت امتاوي عمر امتاوي شاني دان گو 6 ساله 7 ساله 8 ساله و پیغمبر ملوا امت دی میزان گو 1000 سالی 800 سالی 1200 سالی عمر تکن ای عمر ملگوری و هندکا عمل و جیم زیده ترا خدای عز وجل گو برا شفا لیلة القدر بگرن از جواره ب1000 مهی قبول کم 1000 مه 83 سال و 4 مه تکی مثلا انسان کی 7 سال عمر بکه د 15 د بالغ ببه مثلا الوید چقاست منه 55 سال منن اذا 55 سال ليلة القدر تبخي سر هفدي 55,000 سال تكي اذا قلت الحساب كي كابي چند سال تكي اري عمري مكنا اما عمري ما بركت ليا وقت ام شبك ليلة القدر احياء بكن ام سري خوش ربي خو رب طوينن ام ذكري ربي خو بكن ام ربي خو ناس بكن خديت بعبد من ازيب 1000 ما هيشترى قبولكم چاوا ام الفيديو الوچاق سوار دبن اف ريا زور و طنقاي دساعتك دا ام جورت چنا انقرة ام چنا اسطنبولي خدي عز وجل امكان داي امتا محمد صلى الله عليه وسلم قلتي نحو جت ازيتي بكشني شبكة عبادت بك ازيب 1000 ما هيشترى قبولكم بجا خدي عز وجل دبي ليلة القدر خير من 1000 شهر ليلة القدر جا 1000 مهي بخير ترى شحشتي و 3 سال و 4 مها بخير ترى چونكو دوش بدا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر خدي عز وجل دوش بدا سروكي و جبرائيل ملائكات تنا دنياي و رحمتين بركتين و سلام دبي مسلمان را سلام به رحمت به خوشی به دوی شوه ده خرابی پیسیتی نباشینینا دوی شوه ده رحمت هیا شفقت هیا حتى کنگی سلام هي حتى مطلع الفجر حتى فجر فده حتى قبب المجا الصبح او ملائكة ايواري دا نازل دبن ورحم وبركته جي امتا محمد صلى الله عليه وسلم را تينن اشتا انسان مسلمان گرکا ویشوه قیمت لی ببینه گرکا قیمت ویشوه زانبه اما نبي صادجت 27 ودا ازيد 27 ودا گرم گرکا دده داوید بگره بلكي ليلة القدر 21 ودا به بلكي 23 ودا به بلكي 25 ودا به بلكي 27 ودا به اجبرولو گرکا نصادج 21 بیستاجی یک وشوه احیا بکه 21 جی 22 جی 23 جی 24 25 26 27 يعني یک و شوا احیا بکه شخو مرکه مسلمان دما رمضان دا عاشق قرآن یا انسان مسلمان گرکا چبکه قرآن بخونه گرکا تسبیح بده ذکر خدا بکه بلا اله الا الله گرکا بسبحان الله گرکا بالحمد لله گرکا بالله اكبر لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم چبکه تسبیحات بده ذکر بکه بحثا خوده بکه هر جواته گو بحثا خوده ته نکرن یعنی چی بکه واش واش خورا دیلندرمیش بکه و دسته خو بار ربی خو وکه باللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا ربي تعفو كري تحج عفوتك يا ربي معفو بك يعني بول گرک یک چی بکی یک دوا شواده
دعا بکه. سفیان ثوری راضی بونا خودی لی به دبی دوی شوه دا یعنی جلمیجی زیده تر گرک یک زحف ذکر خودی بکه، گرک یک به الله 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 حتی گو قلبیت نرم ببی، گرکت به سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتی گو قلبیت نرم بی. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا قلبیت نرم بی. وشخور دعا بکا بیا ربی دا دنیای دا خوشی بده من، دا آخرت دا جی خوشی بده من، حفظه مج آگر جهنمی بکا. شخور دعا بکا جزاروک خور دعا بکا، جائله خور دعا بکا، جدی باوی خور دعا بکا، جنسلا خور دعا بکا، جوالات خور دعا بکا. یعنی چه بکا وی شوی بذکر خودی وی شوی احیا بکا، یعنی دبی شوی دا چه بکا ده فازه چه بکا ذکر بکا. یا جی دبی قرآن بخوینا پیشتی تا قرآن خوند قلبیتا بذکر خودی نرم بو، چونکه خوندنا قرآن حرف که بده خیرایا. وقتی انسان دبی الیف لام میم خودی عز وجل سی خیری دیده، هر حرف که قرآن بده خیرایا. و اذا که مثلا وقتی قد فاتحه تنه بخونه به چند حرف دکن، یا تقول والله احد بخونه چقا حرف دکن، تا اخلاص وفلق وناس يعني تفا سورة بخونه به چند حرف تكن. اجا انسان گو قرآن خوندی بن دوی شوه دشخور قرآن بخونن، ایگو نه قرآن خوندی بن سورته گو جبر زانن، يعني تکی جان سورت جبر زانه به ویس واد سورتا بخونه جاره سورته کی قرآن مثلا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقتی گوت سورت خوان دسته خوشی وکا وش خورا دعاب کا. سفیان ثوری به یک پیشی قرآن بخونه دوباره دسته خو وکه جربه خورا دعا بکه دبی اوینا ضعف مقبوله ضعف خوشا. و یشب لیلة القدر امی بچکن امی بذکر و عبادت احیاکن، نگو امی ایواری شیار منن حتی المجا فجری، يعني تلفزيونا مفكري ام تلفزيون الخبر بحسنن وندن صوران بيولم نارازن حتى فجري ابن ليلة القدر. اما وقت انسان مثلا المجا عشاء بكي بيشتي المجا عشاء تراويح خو بكي بيشتي قو تراويح خو كرن مثلا صلاة التسابيح بكي چوكو دور دجي 300 حب تسبيح يا انسان وقت گو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اكاجوا تسبيحه خوشتر هيا. صلاة التسابيح خو بكي قضائي هبن مثلا 5 وقت قضائي خو بكي اونن سورا شخور هنه قرآن بخوينه يودوب روكم قوتي مثلا ذكر بكي بسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ودوب دسته خوش ربي خور دعا اراده وکه دعا بکه جربه خو بخوازه زار زاره بکه هسترا ببارنه وقت او انسان وینا بکه و حتی المجاز به دوام بکه خدای عز وجل ولوی انسانی ای رحمه و خدای عز وجل مکافات مزن دیه دا. چونکه پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دبي من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دبي أو إنساني قد شفى ليلة القدر دا شفى ليلة القدر إحياء بكي وخيرا خوش خده بخوازي وبهورياوي هبي قو أفخر ويجير وري خده عز وجل قنهيوي بري عفوتكي او گناه گو بره کرنت قارش ربي خدا عز وجل دوا گناها دبوره. دمكي هم دشوا ليلة القدر دا یک خيرا 1000 مهي خيرا 83 سال و 4 مه ثواب قزنشت که و همجي او عمره گو درباس كريا گناه بره چت که خدا عز وجل گنهوي عفوت که وججبروا له يعني يا قيمته في شبه زانبه
و اف دعا پیغمبر ما صلی الله علیه وسلم دوی شوه ده گره که سر زمانه ما بی وقتی هم چای دایی وخون ام به اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا ربي تعفو كري تحج عفوتك يا ربي معفو بك وكم قوتي جي فيجي جبير نكن نبي والله ليلة القدر صادجة دبستو حفتادة يا يعني بلكي دبستو يكيدة بيجي دبستو سيادة بيجي دبستو بينجادة بيجي ودبستو حفتادة بي اجبروا له يقيمته بيستي داوي يعني بيستي داوي رمضان جبستا ورده مروف قیمت وزانه به چونکه پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم وقتی گو دکت ده داوی ده دکت اعتکاف ده ایواری آیلا خوشی شیارت کرد چونکه مالا پیغمبر ما و دیواره جامعه پو بو پیرکه خوشی شیارت کرن و شولمشت کرن یعنی تهجد شوید کرن و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دوا ده روزه داوی ده قولای جنت چونه ولوینا خوا دائما چت کر بذکر و عبادت درباست کر یعنی او ده روش خوا آدامشت کر جرته گوتن اعتکاف یعنی پیغمبر ما دکت جامعه ده 24 ساعت جامعه در نتکت ده روزه داوی وجه انسان مسلمان گلکا و ده روزه داوی قیمت وزان به و دائما ذکر و عبادت شخور بکه شخور دعا بکه اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني يا ربي تعفو كري تحج عفوتك يا ربي معفو بك وجه خدای عز وجل متفد عفو مغفرت بك خدای جي متفا بخي جنت خدای عز وجل رحمه المريم بك خدای عز وجل دين الدنيا ما خوش بك خدای عز وجل حفظ مج آگر جهنم بك خدای عز وجل بريم بده ريا راست خدای عز وجل ما و اهل ما و اقربای ما و دی باو ما و زاروک ما عفو مغفرت بك اسلاوی خوشوار دشینم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.